Riboti ya kuma mwaka wa 2014 nginyagia mwaka uyu yonanitie kuongerereka gwa ciiko cia akuru kwagagio na kunangirwo ihoto ciao na njira ngurani iria ni hamwe na gutunywo utonga na ukegairwo kia hinya, kwaga gukinyirwo ni mbeca cia akuru iria iheanagwo ni thirikari, kumwo gia kuria kana kwaga kurorwo na njira iria yagiriire, gugituika gatagati ga akuru atandatu aria maunangirwo ihoto, umwe tu nowe woyaga ikinya ria kuhura riboti kuri honge cia thirikari. Mwita guku mwea athuri maingi ni matunyirwo migunda watiginya wa miaka 80 ugasema ugu ni ciana ugacaina karatathi mugunda ugathie ugacaina kangi mbeca cie bengi igathie ugacoka ukarekererio ukorago mucie ukomete muteini wa mwembe o riria irembe ririgwa kau no gukanya mukare o riria tondu gutire mundu urashugurika nawe. For instance, hurling insults upon older persons, that is psychological abuse, and it has just as much impact on the well-being of older persons as does physical abuse. Sisi tukiwa kamati ya labor tukiongozwa na chairman wetu mwenyekiti Honorable Kabinga Wadhayo, tutahakikisha kwamba sheria yote ambayo inatakikana ili tuweze kulinda wazee wetu, wazee ambao waliweka misingi ya maendeleo, misingi ya sisi kuwa uhuru, wasidhulumiwe. Kaunti ya Kirinyaga igituranirwo na kaunti ya Kisii na Kilifi iria iratuika cieheriirie hari kunangira akuru ihoto, nyumba ino ikirugurio iritari uriro kuri akuru aria maigua matingiumiriria minyamaro iria matungitwo ni aria maraikarania nao kana aria maramarora kaunti-ini ya Kirinyaga. Mucio ni wa mundu wothe gitonga muthini utari na winacio, tondu uyu ni muci wa andu aria akuru, moke tumahe maisha meru, na pia ikuwe ni pahali ambao hata wazee kutoka pahali pengine kutoka Kenya hii wanatembelea kuja kuongea na kuja kama resource center. Minister wa maundu ma muikarire Simon Chelugui ni arutite mukana kuri aria maheanaga motungata na urori wa akuru, akiuga aria mekunyitikana makuruhanitio na ciiko cia kunyamaria akuru kana kumaunangira ihoto ciao ni mekuerwo makinya kiwatho. Na wale caregivers, I want to give you a warning. We now have regulation on caregivers, wale wanasaidia wazee. Kuna wazee with severe disabilities. We are now giving a serious warning. Ukipewa hiyo kazi ya kusaidia kugo na kugaa, hiyo ni heshima kubwa sana. Hindi ya igongona ria kurugurio kwa nyumba ino, akuru a kaunti ino ya Kirinyaga ni matugitwo na mirengeti kuma kuri thirikari. Kuringana na ithabu ria ruhonge rwa ndari guku bururi-ini, kwina akuru matanyihiire 750. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngige Wanyamu.